Ita papagayam, isabot mi kada kayo, teserya tayo ita alawas ana pauluhan. Dito'y barokong ko. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayan. Apa niya inawis na dito restaurant, Iris? Kaslan naliday ka. Anything wrong? Ella, apaya kastoy. Di anya. Agraman pa kasit nanti puso. Iturayan ni mama. Anya? Santa kamawatan. Day tangarot kat. No apay nga danagan nakakasta. Ngam oray inyak mapaspasamak. Ilaban ko tiyan ayat mi. Wan kan may sa. Awan mat makitak arason. Tapno saan akayat ni Auntie Benigna ni Chano. May sama ta pulis. Day tangarod kat Ella. Saan ka no amatalag dagiti pulis no maipapan iti babae? Anya? Tunggal ka no destino da. Adda asawa wenno anak da. Asus, day ta ti rason? Wan. Inumugto ka no laeng tiluwak. Nadaman kas ta pulis, saan mat siguro nga amin Tsaka mo. Ngam day ta ti may sa arason adi na kayat ti pulis apakiayan ayata. Anyamat tan? Saan lang nga day ta? Isukan no nga inarumnak ni Chano. Takayat na ti bumaknang babaen kanya. Anya? Saan ko amawatan ti kapanunutan ni mama? Kanapudot launay ti dara na kadagiti pulis. Saan ko nga muna apa na pudot ti dara ni Mrs. Cross kanyak tatang? Amo, kanak ka. Kasmat la ka di iti pampanunutok ti rason tatang? Mabalin. Awan sa bali no saan at ikinakurapay tayo. No apay aday ti pagrup ko tanda kiti dadumay tinapudno nga ayat tatang. Day tatisan ko nga mo. Ngam kaadwan na lang matikasta ka dagiti daduma babaknan. Wino, ada mabalin day ti biyag. Tatang. Iswasi kalat ako man ti mga awat. No nakurapay tayo anak ko. Ket no ada ko mapan nakabalin na. Sabon nga ituloy ti agrayo kindi Iris. Saan tatang? Ilaban ko ti ayan ayat mi. Kaya't mo asawan, nagkinaawatan kayon. Uwan tatang. Ay. Ada nagkinarian mi kini Iris. Anila ang patay ti makapagsina kada kami. Anya. Amangan mo't nung nakisinarak iti dayi a pulis patola, ma'am. Masurunak nga rod. Uray pulis dayi a dyanong sa anak amabutang kinwana. Kang runaan sa anak asumuko iti panagrayo kini Iris. Bert. Ang mga nung sana ka makapagtapal. Kat bugbugin may. Anya? Agkuros lang ti dalan mi. Pagsasawak kung karitak iti duelo, ma'am. Anya? Balagak asardangan nan ti agrayo wino. Isinanan ni Iris. Tano saan? Siyak ti mangidap iti angis na. Anya ti ko naman ako. Ada most wanted a drug dealer nga surveillance yaw. Uwan tatang. Ay aganad ka. Ang mga numadisgrasya ka. Kas kamang ti anti-illegal drugs division ti pulisya. Nakasaga na kita niya na mapasamak. Basta may patungpal ko lang ti pagribangak. Saan ko asaliran tatang? Anak. Nakasagana ka nang ipatungpal itinaykawas kanya kapagribangan. Uray ka sa no kapagad. Ngayon mo kumaamulitan ti dayaw mo anak ko. Uwain tatang. Uray no kastoy lang ti kinakurapay tayo. Saan ko nga isukat iti uray mano agatad ti dayaw ko. Siyak ti mang skirt iti maisarak nga epektos? Boss? Awan parikot. Kabalan mi dayta kadayri kakadwak.
Sige, boss. Ibagayo lang no kaano. Kansadino. Un, boss. Bye. Takal man ang agatad da ito, inukas ano. Kita man, no adda kabalan dagijay autoridad ang manglapad kada kami. Girl, I need you. I need your love. Natangka na talaga ti ulom nga ubing. Mama, Kung nakaputdan ti relasyon nyo iti day siya mamirbiraut a pulis. apay ka diyan napudot lang unay ti darayo ka ni Chano. Saan ko nga ron kayat nga iso ti magkaasawa kan ka? Nainumam tulang tilwam. Anya? Ni Bert ti kayat ko ang makaasawa kan ka. Saan ko nga'y ayatan ni Bert, mama? Kan saan ko ang magustuhan ti wali na? Pangas, plasto. Ay, uray pay! Iso ti kayat ko aparakan ka. Lading itak, mama. No iti da ito agundaway katlabsingan kayo. Aniya? Matayak langan. No ipilit yu ti kayat yu, mama. Saan ti kayat mo ti basurot? Anya nga na talaga ti sanyo pangayatan ka ni Chano, mama. Amok! Tilang tawidam ti kalkali kaguman na. Takayat na ti taras ang bumaklang. Apay, mama. Kasta kayo kadimot idikan, papa. Aniya? Nag-iasawa kayo kadikan, papa. Tabak nang. Kasta kadi. Ha? Dayta kadimot tiga po na akinayat yu, day di, papa. Tapno daras kayo mat abumaknang. Agyaman ak tanadaan taman na nito kundawayan. Wan nga ron. Manmanong namin tiwayam. Amo matin ti trabaho. Agan anad ka kumachano. Nang runagat. Napaggat ti ayan mo a division. Ado ti makalaban yu di ta kriminal. Nang runa iti sindikato ti maiparit nga hagas. Awan ro nga pagdanaga, Mayris. Amo katrabayan nak ti Diyos. Wen, saan mo agiwayan ti kumararat? Kastamot at talaga ti aramidek. Nang ro na ita, tada maatap a big time drug dealer iti riyon. Kasta? Kit amom kadi, noan niya tinagan na. Asino? Ni Bert Magno. Ni Bert anapingat nga agrayo kanyak. Ken kayat ni mama ang mga sawa kanyak. Wenhan, under surveillance, tamaatap nga da koneksyon na iti may sadak kala sindikato. Anya? Isong aganat ka, taamangan no ipakat na ti kinaadik na ka. Jano! Sige, kalbitang. Pangas! Gaputa ka barbarong tilugan mo. Napakaskalaw na yun. Dandanin na kami na palungparan ha. Ada reklamo? Uray sikan kapak nangal ni tirabaw tinaga. Saan ka akabutan? Jano, saan mo natutupan day tapangas? Panawantan. Isugayam ti pagpanpanakal mo, Aris. Awan bibiyang mo. Nagasat katakaduwak ni Iris. Tanusan, saan ko nga munoan niya ti mapasamak ka data pangas? Kaputabak ng kayon, kasla ko kwayo aminin nga dali tirabaw tinaga. Nasayata mo. Pulis patulak. Nati ko no? Jano, please. Saan asika tirumbeng amang ibaga iti kasta? Pauras ang makaurnong kami itinananay nga ebidensya kontraken ka. Malungsot kay ti pagbaludan. Nagsabat kayo itinapingir nga grayo kini Iris kunaman ako. Wen tatang, magmag na kami kini Irish ang naggapoy tinanganan ni restaurant. Idi adakilat ang nagsarding iti asidig mi.
Aganad ka kuma. Agasin niyo, tatang. Di pa'y maatap nga da koneksyon na ti illegal drug syndicate ani Bert Magno. Aniya? Huwag, tatang. Kat na imbagtad ni Iris kan inanawanak. Ag sinubok kami kuman itiday jay apangas. Anak, aging gay ti maliklikam ti makiriri. Liklikam kuma. Nagpagas ngamin, tatang. Kunamno asino. Amo manak. Ama ngad adayo ti madanon ti managpasinsya tao. Ngem ti managpupudot ken darasudos. Nagitam ida, Bert? Uwan, ma'am. No saan lang at anaganawa ni Iris? Amo nga no nagpinadas kami ni Iti amarabutin. Aniya? Agasan nyo, inasutan na kiti ti paltok ti loko. Anya? At danto sa baling aldaw nga krus ti dalami. Kat siguradok amatay ti loko, sakpay apanawak. Bert, iho, liklikam ko matiribok. Numapatay mo, kasanon? Kabalak abayadan ti biyag na, ma'am. Aniya? Girl, I need you. I need your love. Nasaya at tasimbang putkan na laing abapay. Mama? Talaga natangkan ti ulong. Saan ka dumdumngag iti sao? Nakisinarak ka manan iti dayjay a pulis? Wan, mama. Kadwak ni Chano. Ada ka didakas na? Adda! Gaputasan ko akayat nga iso ti makaasawa kan ka. Asino nga rod ti kayat yo? Ti drug dealer? Sino drug dealer? Ti kayat yo mga asawa kanyak, mama. Saan laeng a drug dealer? Drug addict pa'y katngatan. Sino tinakda ka matam? Ni Bert. Anya? Can believe akmet? Amok. Dayjay apangas tinangyawag kada kayo, mama. Pangas? Wen, kaputa ka barbaro tilugan na. Dandani na kang pinadalapusan kan Chano. Ha! Iso nga uray anya pa'y tibagbagayo, mama. Sa anak ama asawa kan kuana nga uray isut pangguraan nyo kanya. Sukiran na ko nga pulangi ti dayjay a mamirmiraot. Mamirmiraot kunayo. Katuan! Agraraman! Saan ka diya kasta kayo matidi? Anya? Amuyo nga ibagati kasta. Kit kasta kayo matidi. Nakalipat kayo kadi. Tinumpadak. Gaputawanan panagraam mo kanyak nga inam. Tsak malipatan daytoy pa ng tungpayo kanyak, mama. Kapulang iti daytoy nga drug addict. Natungpak ni Irish. Anya ti kunayo, ma'am? Natumpayo ni Iris? Apay? One Bart, saan ko nagustuhan di pa nagsusumpat na kanyak? Kasta ka di, ma'am. Agam, sana dahil ta tinagawagat kan ka, iho. Anya ti bagayo, ma'am, binig na. Kaya't ko lang apan kan tinasao kanyak ni Irish. May papan iti kina drug dealer kan drug addict mo. Anya? Pudno ka di? Ni, saan, ma'am? Nagkunamat iti dayta. Ni Irish nga rod. Sigurado akas na timbaga ni Chano kan kuana. Anya? Barumpado talaga na dyan tao, Iris. Panagkunak.
Amangan no makapanunot iti dakas kontra kanyak. Aganat ka, ang mga napagtripan na kaday jay. Kuna ni Jano kanyak. Oras ang makaurnong da itinaan-anay nga ebidensya kontra kankwana. Tiliwin da adagos. Kasano na lumaban? Madisgrasya lakit di. Imbakang kumakan antibinig na Tapno sumardangan ang mga daldal kan kay ti Deja Abert. Urayan niya mo tibagbagan ni mama. Sa anak nga umanlugon. Sa anak ang makiasawa iti drug addict kan drug dealer. Iso siguro ti may isang imbak ng nga niya. Uray baknang na amin na baknang. Saan ko kayat? Ala. O sige nga ron Aganat ka, friend. Ang mga nawa isang makay ti Deja Abert. Saan nga bidot ang mga ramid iti kasta kanyak talabanak? Matayak pa'y nga umuna, sakbay nga agbaligi iti gagam na, Ella. Iris. Uray anyat mapaspasamak kunak manan, Ella. Tsak ipalubos ang mapasamak ti kayat ni mama. Awan makarakrak iti ayan-ayat mi kanit Jano. Kumusta ti kaso nga igamiyo, anak? Wenno ti panagururnong niyo iti ebidensya kontra kadagiti illegal drug dealer. Basit lang ti kasapulan mi nga ebidensya kan saksi tatang. Malaksit no maakto mi ida. Ulitek, aganad ka kuma, anak ka. Wen tatang. Sabi kayong magdanag. Dupay kasta. Nakasagana tayo kumay ti anyaman ang mapasamak. Tasaan tayo ating ngilo na igim ti biyag tayo. Diano, anak. Nangrunay ti trabaho kas may sapa nakabagitilintek. Day tangarod kahit. Mas daawak ngamin king ka. Nagturpos ka a maestro. Ngumapasimbrek ka a pulis. Saan ko man nga mo, tatang? Ngam, adda dito'y ti pusok. Naragsakak ang makapagserbi ti pagilyan tayo ken kadaraak. Nino Jano dito mo awak. Hello? Han? Adda ka di time mo, noot mo? Abay, Agsarak ta ko ma. Tamay baulak iti misyon. misyon? Adda nga min maraid a marijuana plantation. Ken maatap a hideout sindikato ti may parit a droga. Sige. After officer nga ron. Agyaman ang karoon kasta. Sige. Adda nga min sa kailig. Adda ni mamam. Ni mama? Adda tita? Wen. Isong kita talangan numalem. Bye. Bye. Anya nga tati kaadda ni mama iti opisina ni Jano. Girl, I need you. I need your love. I need your love each moment of my... Misyon kunam Jano. Adda nga min marid a marijuana plantation. Ken maatap a hideout sindikato ti may parit a droga. Sige. After officer nga ron. Agyaman ak na time mo. Basta pa'y gano'n. Tada sa kailig. Adda ni mamam. Ha? Ni mama? Adda tita? Wan Iris. Kita tatulagan numalem. Bye. Bye. Apay anapan ni mama iti opisina ni Jano. Anya ti kakarana. Nalpas kayo na nagsarita kan Jano? May ang kamat. Ada pare kotyo? Awan matkit di, Ella. Agkita kami, ta. Agpakada ka no. Ada nga min operation da. Kasta? When?
Ngam, sana da ita ti parikot ko. Tiimbaga na nga adda ni mama iti opisina na. Oh, anya? Matanaganak. Anya ti ginagara ni mama iti opisina ni Jano. Talagang sa pagsinaan na kayo kan Jano. Saan ko nga mo anya talaga ti kayat da mapasamak. Anya lakit din ayan ni Auntie Benigna. Apaya pakibiyangan na lang unay ti pakasag ng tapusom. Anya ka diti may pay ko, Mrs. Cross. Adalang napatag nga ipagakan ka. Kat kayat ko nga imulam tita panunot mo. Ma'am, Saan na si katikayat ko ang makaasawa kini Irish? Maawatam? ha, Agam, saan ka ngagtanag? Tamang tuda kididakkel agatan. Liklikam laeng ti anak ko. anya? Ato'y ti blank check. Si kanti magikabil dita numadot kayat mo. Lading itek, Mrs. Cross. Saan ko nga ilaklako ti panagayat ko? Ibagakmatkan ka. Nga ikabil mo ditan ti kap-kap na kam agatan. Uray pa'y milyon no iso ti kayat mo. Nababala unay ti panagkita yung kanyak, Mrs. Cross. Nasakit man. Awan maramidak. Tapod lumot anak ko rapayak laing. Nasayat! Tasikamat lang tinang ibagay ti dayta. Ngamno pa'y nakurapayak laing. Sa anak arupat kwarta, akas kadagiti dadunga. Iso na ding itak. Padyak maawat na ita. Apay, tagi kurangam ka di ha? Anya ti kayat mo. Bumaknang ka, babaan iti tawidan to ti anak ko a kinabapnang ti pamilyamin. Nasinaw ti panagayat ko kini Iris. Awan kas ta panggap ko. Tauray na kurapayak laeng kin nanumu a polis. Namnamag amay ay kumatinaragsak kin kasapulan na itibiyak. Natangsit ka nga agsasao. Agam, para makita, panyat banagan ti ayan ayat yu. Takasi tinakudak. Saan ka akayat? Ada sa bali akayat ko ang mga asawa kan kuana nawatam. Di ka di maatap nga illegal drug dealer. Wano drug addict. Anya? Sa anak anapan nakal, Mrs. Cross. Ngimlading itek. Saan ko amaawat ti jaya yung kanyak. Kat ti maudi amay bagak. Saan nga iti agdanayon kat maaramat yu ti kwarta. Wano sa likwayo. Para iti panangibabayo iti padayo at tao. Na materyalan na abanag dita. Tikang runaan ko ma. Ket ti kinadalos ti konsensya. Ken aramid. Taday ta ti kayat ti Diyos. Girl, I need you. I need your love. Jano, dito'y mo't parke tinangi paradaam itilugan mo. Kayat ko makapagsarita ta. Sakpay ang mapantag dinner. Anla, saanin? Mga anak tulaangan iti balay. Mapitala ang met. Ken may sa ang mga numanungal daw asaan ka makontak ken makita. Kasta ka di? Nasulinek apasit ti may sa nga iri ti raoten mi. Ama atap a plantasyon ti marihuana ken ti ayan ti may sa asya bulag. Anya? Uwinhan. Wen kayam. Payanapan ni mama iti opisina yo. Imay nakatgatangan ti panagayat ko ken ka. Anya? Anya ti kayat masawan iti dayta?
Injayaan nak iti blank check. Ket ikabil ko kanuti kayat ko agatat nga uri man. Katukad mo te tatiyadayokan ka. Wano, panakisilakan ka. Anya? Inaramid ni Mama ti kasta. Wan Iris. Yap, saan ka nagdanag? Saan ko nga inawat? Isyo analaos ti pungtot na pimanaw. Aglablabasan ni Mama. Ti pagdaraga kita, amang mga ramid iti addang, tapno may adayo nakakanyak. Di kagtanag. Urayan niya tararamidan ni Mama. Di naktumapanugot iti kayat na. Nasa isaya at laangan amatayak. Ngam ti ipilit na kanyak ni Bert Magno. Masurunak launa iti dayjay at tao. Kunablan asino. Iba kayo lang, nanyataramidan ni ma'am. Makamu kayo. Basta sandak nga iramraman. Saan ko magustuhan ti imbagana? Na may isaak at drug dealer. Saan ka di apod no, Bert? Saan, ma'am? Ti parikot, abagan no niya ti aramidan ni Irish. Nutakas ti mapasamak kini Chano. Katsyak ti pabasulod na. Nala, saan ka ngagtanag? Siya tip mga ipamuspusan tapno agsina dagiti ito ah. Sige, ma'am. Ngamnawan maaramidan nyo. Siyak tagtip na Bert? Nunas kan ama po ka iti dalan ko. Aramidak. Aniyak. Adakan na laing ababay. Mama? Nagkuyog kayo katibanan iti dayjay amabirmiraot. Wen, Mama. Tsaki di ba? Nakaro kayo mat, Mama. Pinagbalin niyo pa'y arupat kwarta ni Chano. Naibaga nagayamkan ka. Mama, saan niyo kumamot nga ipadpada iti sabali at tao ti bagiyo? Tinumpada ka. Maiturad na pa yan natong paan gapo iti saan nga umno nga raramidin niyo, Mama? Maiturod nak mo na pagsasawan iti kasta. Gapo iti dayjay amabirmiraot kinambisyoso. Mama, isardin niyo kumantimang lais ken kuana. Tanagtaod kayo matiti na kurapay a pamilya. Sumorden ka! No addaman kas kada kayo. Saan nyo nga ipada amin na tao, Mama? Ta saan akasta ni Jano? Adyakit din ta saan? Ladingit ang ibaga kada kayo daytoy, Mama. Saan kumit akasapulan ti aglaplapusanan asan ni kwa tayo? No ti katukad na ket panakapukaw ko iti ayate. Karkarito na kadi, ha? Kaya't mo tapulos nga awan tawidam kanyak. Mama, adalat na kada kayo. Tatimat lasan ni kwayo tinapatid kada kayo. Mas ipatag yu paikit din day tangam siyak nga anak yu. Ket no laksidendak nga anak. Ket day tati pakaragsakan nyo. Sige, aramidan nyo, Mama. Oh, Irish! Irish! Nagpalingkan asubag gapo iti dayjay amamirmiraot. Girl, I need you. I need your love. Inaramid di ina ni Iris di kastakin ka, anak. Wan tatang. Ipakitak mat kadakwada. Ajak almanan ti sa likwada.
Hindi amati ko na ni Iris. Saan nakanunungan ni mama na, tatang? Nakasagana amang talikod iti agdama akinagin awa iti biyag na. Para iti ayn ayat mi. Kasta ka di. O tatang, o relaxi din ka no ti inana. Dayawag mati kinapuno na kin kano kasta anak. Iso nga awan pagdanagak, tatang. Awan maramida ni Mrs. Cross. Tapno pag sinaan na kami. Engem kasanon ti ko na manapingat nga grayo kin kuanda. Saan ko aparikot te, tatang? Tadandanin ti panakatinag na iti ikit tilintek. Nga magandad kalata anak ko, weng. Wen, tatang. Saan kayo magdanag? Tano ko na amaata pa kamang timay sa sindikato. Napaggat nga road dahi at tao. Jano, Relax ka lang, honey. Sino na kitinagbalangan iti dalan to? At takot si anang bangin iti kalsada. Jano, sino na kita? At tatwa lalaki ang nakatakder iti driver's side ken passenger side. Oh my God, ito'y. Iti kalangan. Di Bert Magno ti Maysa. Akanat ka kuma. Timbarumbado talaga. Urayak ida ang makasidag. Yung sandang agbidot. Ta sa anak apaw na ang katakwada. Anya di masapol yo. Wayaan nyo kumati paglami. Saan ka hagdanag, tingin Tito Gadi? Saan ada ito iti gundaway? Apa nagpinadas ta? At danto sa bali agundaway. Anya di masapol mo. Kaya't kala nga balagan. Adaywam ni Iris. No kayat mo tinasayaat. Awan karbengam amang bilin kanyak ti kasta. Ada! Agsipod tasyak ti maiparbang nga ayat na. Tasyak ti kayat ti inana. Ngam saan nakakayat? Ure anyat mapaspasamak. Masapol asyak ti pagtinagan na. Kasta ka di. Taklaunay ti panagpalag mo iti bagim. Ngam aglasat kapay nga umuna iti bangkay ko. Bert Magno. Talaga mo? Ngam sigurado kan ka. Saan ko nga ipalubos? Ha? Pulis! Kasla marabutit amabutan ka iti pusa. Bert Magno. Saan tapayan alpas, Jano? Uray anya nga oras ken salino. Ibagamla ang tagsabat ta, adik! Anyat kunam? Ha? Ops! Sige! Ituloy mo ti umasot. Tabitak at tabanga-bangam! Barumbado at talaga ti awanan pain. Ipagarup na siguro akabaalam nakakilgain, honey. Ngam, agan anad kilata Jano. Ang mga nulib aton na ka. Di ka madalagan. Nakasaganak, Iris. Di naklakit di mabigla ang mapatay. Makitablaak. Kasjay akita ti tao ti kayat ni mama ang pagsagmakak. Tsak maawatan ni mama. Bayam lang, Iris. Sa nabali. Kung nakaroden, dandanin matnag iti ikitilintig dayja at drug dealer. Sapay kumata iti mabiit matiliwan. Kasano? Pangitulutak ka. Itulod na klangan iti pagnanaudan ni Ella. Sa anak pailaan nga agawid iti balay. Okay. Agandad kay itong harot kini Ella. Amangan kit dinuan niya akin at demonyo taramidin da dya abot kan ka. Di kagtanag.
Tayak pa'y nga umunas akbay nga agbaliki ti daka sa gagam na kanyak. Awanan talag ko'y tinedjay nga adik. Wen, saan na kagbidot? Saan lang nga illegal drug dealer na jay? Imkit di, user pa yan. Adawag ko, honey. Kita man kiti, no asyo na tumawawag. Wen. Chief, mati nakakabil dito eh. Mabit lang nga rod. Isat din ko tilugan, tasong batak pihit. Nagdardaras mo tapi manaw ni Jano. Wen, Ella, itay ngamin umay kami dito eh. Adaawag na manipod kan hepe. Kasta. Wen, ada ka nung operation da. Ay, narigat matibiyag ti pulisa niya. No awag ti serbisyo wano pagribingan. Sos, uray kasanot kinapatagtir arameda na unaan na day jay. Wen nga rod. Friend, saan ka kati nagpapawi a pulis tinakiayan ayatam? Girl, I need you. I need your love. No one can take your place deep within, forever in my heart. Ada ka nung operation da. Narigat matibiyag ti pulis niya, friend. No awag ti serbisyo no pagribangan, uray kasanot kinapatagtir aramida na unaan na day jay. Pudnot ako nam, friend. Saan ka kadingang babawi a pulis tinakiayan ayatam? Saan, Ella? Saan ati trabaho? Wano ka sasaad itibiyag tinangrukudak ka ni Jano. Ngamket di, sinurot ko laang tipitik ti puso. Ken ti diktar ti panunot ko. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. Agawa nyo, Banjo. Partak tigaraw. Juan boss, arigla doon. Okay, mapantay yun. Kitdagiti back up iti truck. Surutan tayo. Juan boss. Napandan. Sumurutak mat kadakwada. Sa anak unay nga umasdag kadakwada. Adda awag ni boss. Hello, boss. Arigladon, boss. Agturong kami iti hideout. Sige, boss. Bye. Dakkel agatad achievement da ito eh. Tipak kami manen. Police patrol. Naangot da ka di operasyon mi. Sige kakadwa! Di tayo sardengan idano sa andas mo! Siya ang nagpardas nagpakanigit eh. Lugan ni Bert Magluday niya. Ano ti kahit sa mga ito eh? May saka nagiti back up kan adda pa kayo na igan na iti shipment. Ada ito kakadwa. Iwagwagay wide dati purawan nyo. Sumukon dagiti nakalugan iti truck ken dagiti backup. Yes, sir. Naagaw mi ti truck ang naglaw ni ti Pictos. Ken addan kada kami dagiti simboko at tao ti sindikato. Lading itik, sir. Ngam saan may asinurot ti lugan ni Bert Magno. Dahil tangarot, sir. Mas daw kami. No apay asumar sa runo iti truck. Well, sir. Ngam namon mi.
Isugayam ti panakalider da. Well, sir. Kumpirmado, sir. Connected ni Bert Magno iti sindikato. Okay, sir. Umay kami dito headquarters. Bye. Oh. O niya, Sarge. Ayaw, Sarge? Okay. Let's go. Ayop ka tinyin ti Tugadi. Pagikaroon da kay ti daytoy anak pasamak. Ni boss. Isu daytoy umaw-awak. Anya nga ta. Sungbatak nga tao. Uinuan niya. Bayan dita. Sana pa yan nakasagana adong mag-itiungat na. Aginumak ng iti. Aday da. Si Mardeng Matlangan. Adda man ang umaw-awag. Kud. Ni papati umaw-awag. Saan ko asumbatan? Sermon mo't lang timangag ko. Girl, I need you. I need your love. Anyat ko number, iho. Nakainkwentro yung tadyano. Wen, ma'am. Ket natiliw na giti kakadwak. Anya? Limiklikak. Kan sininaak adagos dagiti kakadwak. Idi dumtungan dagiti pulis. Nga indaulwan gayam ni Tugadi. Kasano nga rudan? Masurunak, ma'am. Naagaw da dagiti kargamento. Anya? Wen, ket balsan mi dagi ato gadi. Makaamo ditan. No kagura nakto ni Iris. Numuamuan na asyak ti makapatay iti kayan ayat na. Amom ka di asa na si mangpet dito'y balay ni Irish idirabi. Anya. San ko nga mo? No si murot kit din iti dayja ama mirmiraut a pulis. Talaga apagpungpung tutandak dayja nga Iris. Di nakitin sumpatan ti awag ko kankwada. Oh, sukir. Kitak lang. No niya ti biyag na iti dayja ama mirmiraut. Tinasayat, agrupatak. Sana mabali na makiasawa iti dayja a pulis ni Iris. Pag sina kita. Mabit lang. Umayang. Asi... Agyaba nagtanadanon ka, Mr. Tugadi. Anya ti maipaay ko, madam. Siya ni Mrs. Cruz. Ti mama ni Irish. Ay, dumanon kayo, misis. Ay, saanan? Parwaram ti anak ko. Kanayan ka di tinalay nga ambisyoso nga anak mo. Awan ni Diano. Ken at nga awan dito iti anak yo. Apay kumasapulin nyo dito iti anak yo, misis. Sana si mangpet ti anak ko iti rabi. Kat saan nyo kuman nga ilambang? Tanusan! Agreklamo ak iti polis. Kat idarom ko ti anak mo iti kidnapping. Anya? Ay, sana maaramid ti anak ko na ita. Abangan no sa balit ng kidnap iti anak mo. Anya? Abangan no intarayan. Wino kinidnap yagar arem kenkwa na amaatap at drug addict. Anya? Oh, saan nga ta?
Ay, saan mo nga mo ti sasawam? Hawa nilimlimad ti anak ko, Mrs. Amok amin na mapaspasamak kadakwada iti anak mo. Anya? Adakin ka dayta. No ad-adda kayat mo ngagsagmak ti anak mo iti maysa nga angol. Alright, men. Kalpasan ang madokument wano maalan iti ladawan dagiti fully grown marijuana. Rogyan tayon agabutin. Ha, aglamang kayo. Secure yourself. Nilumbang nga na madisgrasya ka na tayo. Yes, sir. Alright, men. Balsa nida. Banagbagan tinagtaudan ti kanalbong. Fire! Sige! Santos! Awagam na Captain de la Cruz iti chopper. Kasapulan tayo ti backup! Yes, sir. Lukas ta. Nakasagana na kiti cultivators. Kaya't da kami alapdan. Saan ka makainag at makaturo, friend? Apay? Ay, tsaka mo. Sana sumina iti panunot ko ni Chano. Anyan? Ada operation da. Ada inwayat ta arid iti maatap a plantasyon ti marijuana. Ikararag mo nga wanda ka sa mapasamak kan kuana, ah? Owen friend, kasta ter aramide. Ngam, saan ko nga amuta? Madanagan akmutlat ta. Man kayam. Malagip ko niyan, ti. Saan na ka nga taasap sa pulan? Saan ko nga amu, ah? Ngam, makamutan. Ang mga nang pabasulan na ni Chano. Ang mga naipagarap na paikiti na si Morot kan kuana. Panunutan dalatan ti kayat da panunutan. Kayat ko ida aparignaan. Noan niya tirik na ti maawanan iti anak. Kapu iti madi nga aramid ta. Apay nga min, ah? Anya lang unay ti ada iti dadya Albert? Kananya lang unay ti dida pangayatan ka ni Chano. Nakurapay nga rod. Katbak nang dayjay Albert. Uray na baknang amin a kinabaknang no nagtaod no iti dakas ti kinabaknang na. Dayta nga rod ti sana maamiris ni mama. Ay, unayin aya. Iso ano ipagarup ni mama at ikinabak ng miti al-almanan ni Chano. Umadayo aklangan. Agkasar kayo nga minan kini Chano? Wen, day tangarod ti pampanunutan mi. Nga oray simple laang akalaysa. Total, saan kamin a menor di edad? Mabalin milaktan ti agkasar nga oray awan consent ti dadakkel mi. Anya, saan analapdan dagiti bantay tayo dagiti polis ken soldado anang raid iti plantasyon tayo iti marijuana? Boss? Anya, adda na tayo ka dagiti tao tayo ken adda pay na tilida? Oh, sinalbag. Kasta ka di? Uwan, boss. Bye. Sinalbag. Nagsasaro no ti malas mi. Naaga do lang arudan dagiti impuslit mi ko mga epektos. Ken raman iti panagaramit iti shabu. Naridmanan ti plantasyon ti marijuana. Malas abyak. Anya day a flash report.
Ipart? Nairaman iti panakaipuslit ti epektos kan raman iti panagaramid kano iti siya po. Wah, hawagak man. Isuman ti pagdamagak lupod no ti damag. Antay ka. Agre-ring ti cellphone na. Hello, ma'am. Bert, iho. At ako malang damagagkan ka. Kat kayat ko, sikat ibang sumpat. Anya ka di dayjay, ma'am. Pudno ka titindamag, maipapankan ka, iho. Anya ka di dayta, ma'am. May saka na wanted. Takamang kay ti may sa a drug syndicate. Okay. Amok ajak tumot lang mailimod ka na kayo ti amin, ma'am. One, may isa ka dagiti big time dealer iti rehiyon. Aniya? At da koneksyon ko. Isungawan rumbang nga pagdanagak. Kang runaan mo at asa anak asumuko iti panagayat ko kini Iris. Ngap! Oh! Awan makalagpad kanyak, ma'am. Nga agpapan kantinyan ti Jano Tugadi. Tsak pulos namnamaan! Ngam di kay maupay, ma'am. Uras nga agas sawa kaming kin Iris. Mapan kami iti sa bali a lugar. Tapno ijay kami ang magbangon iti pamilya. Sigurado ka? Wan, ma'am. Iso at tulungan dak ko, ma. Tapno maasawak na Iris. Agap, ti parikot, pimanaw ni Iris di ti balay. Anya? Napanak iti balay da Jano. Ngamawa ni Jay. Napanan na. Tsaka mo! Agap, adatap ko nga ilamlamang ni Jano. At danto daw da jay, ma'am. San kay ngagdanag? Dakkelan ti atraso da jay kanyak. Kan iti grupo mi. Sige, sige. Day talang kat, agyaman na kit impormasyon. Bye! Ano kasta? Punog kayam timpa ka ni Iris. Oh, kasta mo ni timpa ka ni Jano kan ti amana. Apay, ipalubos ko ka ti amay sa drug dealer, ti pagtinagan ni Iris ka anak ko. No kasta, nakasubli kayo dito yung syudad? Wenhan, kat balik ito presyon mi. No pa'y, medyo narigatan kami. Agyaw anak. Oh, sige. Kumusta ka matin? Okay lang, Mat. Mailiwak lang. Saan ka ngagdanag? Kapoy di baligin eh. At na bakasyon mi makalawas. Wow, sana all. Mayat ano kasta? Kahit kayat ko, agpasyarta ko medyo bagyo. Sure. Apay kiti na saan? Okay ka no, dahan. Urayan na. Sukunan ka no marandama. Tamangan tayo tiruar. Okay. Awan parikutan. Orayan ka. Fred, nagsit kayo mata? Unang mapasiganda, nagtipa ay ti kaayan-ayan na pulisa. No adaman dagiti makuna asaan sincere. Adamot dagiti makuna anapudno ela. Sa bagay, nabayag kayo mata nga agayan ayat kini Jano. Napaliya mo mata, no naadal mo mata ti ugali na. Agpaiso day ta, friend. Ket makuna. Awanan sa pulik pa'y kankwana. Panagkunam ka di. Awanan ti parikot yu pa'y? Idito tasan amaaklo ni anti binigna ti relasyon nyo? Taytatisan ko nga mo, Ella. Kang runan iti amin. Adda ni Bert a kontrabida. Anya? Girl, I need you. I need your love. Kept that love alive. I
Pasig adanak ti ipa iti kaayan-ayat a pulis. No addaman dagiti makuna asaan asinsir. Addamat dagiti makuna anapudno, Ella. Sa bagay, napayag kayo matnagayan-ayat ka ni Jano. Napali mo matanti ugali na. Agpay si tayta, friend. Ket makuna, awanan ti sapulat pa'y kankwana. Ngam, panagkunam ka di. Awanan ti parikot yu pa'y. Idinto tasan ang maaklo ni Auntie Benigna ti relasyon yu. Day tatisan ko nga mo, Ella. Karunan iti amin. Adda ni Bert a kontrabida. Anya? Isong akanat ka, Iris. Saan mo lang amuna niya ti aramidan day jaya barumbado nga adik? Wen, Ella. Tsak ipalubos nga agbaligi iti anyaman agagam na kanya. Ay, nasaya at meron ano nagbaligi kayo, anak ko. Ada na sugatan na kadwami. Kan, ada na tayo kadagiti nakalaban mi tata. Aganad ka. Sigurado ang makagura ita dagiti kalaban niyo. Nakasagana kami tatang. Masapol ang mapasardeng dagja iti dakas nga aramiden da. Angol dagjay. Anak, adda ipagak. Anya da jay tatang? Adda ka di parikot? Imay ti ina ni Iris kat sapsapulon na ti anak na. Anya? Nagipangta nga idarum na kakano iti kidnapping. Kasano ko mga idarom na kiti kidnapping? Kit saan ko ba't ngayon taray ti anak na? Amo. Saan niyo pagparikutan di tatatang? Ayong gayam. Agpabagyo kami kini Iris no bigat. Apay, bakasyon mo ay Uwentang. Makalawas din na ito na bakasyon mi. Kalpasan na nagbaligi kami iti operasyon. Isu Kat nukas kas ano? Pagtungtungan mi ti kasarmi kini Iris tan. Ay. Ada kayo na itahanak ko. Uwentatang. Iti kasta. Awanin pa'y makalapid ka na kami. Magusto akman ta music, manipod di tayo stereo tilugan mo, han? Ita ka nila amang nagmuretahan. Saan? Namin adhon ana ipatukar dahi ti FM station na nakatune in. Ngam, itala ang tamaimdo nga. Saan ko nga ron nga mo? Takanayon da ngay patukar dita kanta. Amangan no, tune of the week dita. Siguro Ay, wait gayam. Kumusta mo ti kunam a bakasyon mo? Inton bigatin, han. Iso nga emergency leave ka. Na mapantay di bagyo. Sure ka? Unggayam. Kumusta natin ni mamam? Diyan mo? Amon. Lapan ka ni mamam ija balay. Katsap-sapuran na ka. Anya? Parparuaran na ka kano. Asino nga ti maparwar na. Katawan ka mag-ijay. Ay, anya lakit din ni mama. Saan anapan ija opisina yun? Awan ka numat. Amangan mabain tamaamuan da ijay. Nga awanak ijay balay tapi manawak gapukan kwa na. Kasano nga roden? Numamuan na nagkuyog ta nagbabagyo. Anya ko ma? Kayat mo? Agkasartan? Si Kaman. Inapuno na. Ada ninong ko adyat si Bagyo. Mabalinta tiyak kasarkan ko na. Kasta ka di? Adaan tanti husto nga edad. Ket ureawan pa malubos dagiti naganak kadata. Nangrunakan ka. Makapagkasarta. Saanak nga kid-kid. Tapno, awanan maaramidan ni mama. Ket kalpasan tayo ta. Iyawin ka ni balay. Natural. Sa dino ko mga rod nga iti pagawidan ta. Nyati amok. Amangan may bagang medya balayo.
Kaano kahit mo nga ije ti pagawidan ta? Tapno maamuanon ni Mama ti amin. Adakan karitahan. Tosyak, awan parikot. Ta saan ka mabuting itaan yaman nga remedy ni mamam kanyak. Anya? Wen, nakasagahan na kita yaman nga remedy na. Tinapatay. May paniknak ko kan katinapudno pa nagayat ko. Wow ha, sana all. Yes, Miss Cross. Uray pa'y pakatayak. Nulakit ti sikat ka po na. Anya po tayo sasawaman? At data pa'y mat iti biyahe. Ngalakit din. Dahil pa nagmaneho ti asikaswam. Apot tenyente. Ang mga nusaan ta pa'y makadahanon ije bagyo si bibiyag. Sige ka. Girl, I need you. I need your love. Dagayumat ka ti bagbagada mang sapsapol kanya kanti binig na. Sa dino ti ayan ni Irish, apayadyak makita. Pudno ka di ang nag-emergency leave. Wen anti. Bayat ta dinagaw awe di jibalay. Nakidagos ka di kan ka. Wen? Kunak no mo yo. Awan ni pagbaga na kanyak. Sinapsapol ko nga basan ko na sarakan. Kunak no nagpakada nga yan pa'y lang ijibalay. Saan ko nga bila napanulot at agos, timang kontakan ka, Ella? Ay, sorry, auntie, ha? Saan ko nga mo agasta? Ngam, apay pimanaw ijibalayo, adi yung amo, tinapanan na, auntie. Pimanaw gapot kinasukir na nga anak. Kinasukir? Wan, Ella. Impilit na ti kayot na. Doon niya kik ti maalaala na. Kanaan to tibiyag na iti dan na day jama mirmiraot a pulis. Kaya tiyo asawan, pimanaw, tadi yung kayat ni Jano? Kasto nga rod, Ella. Apay ngamin, adi yung kayat ni Jano, auntie. Nangaton tirangguna. Awan nga rod pa nagtalag ko kan kuana, iha. Kanam mo, kati kinabaklang milaang, wano tawidan na iris, tirasun na anagaram, iti anak ko. Anya? May sama ta maagti anak ko. Tanamati mo titiday siya ama mirmiraot. Ay, no saan nyo akayat ni Jano? Sinungarti kayat yung mga asawa ka ni Iris? Ni Bert Magno, anak kibak lang. Ngam auntie, may saka naman at drug addict. Kan maatak a big time illegal drug dealer day tao. Anya? Gapo iti involvement na iti may sa adakkel sindikato ti illegal drugs. May sa itan awanted. Amumuday ta? Wananti. Naipadamag pa yan kadag iti TV channel kin radio stations dito syudad. Kasano pa'y ngamin akayat ni Iris ti kasya tao. Ay, no siya kamay sa auntie. Kayat ko nga dayo ni Jano. Malaksi na pulis na singpat ay. Anya? Apay auntie. Kaya't yung arod na agsagmak ni Iris, iti may sa drug addict, kan managdakdakas? Kakwa. Sakbay at tila maturturong ti saritaan ta, kan makaado ka. Sa dino ka no, tinapanan ni Iris, ta nag-emergency lipay. Napanda naghani mo na Bagyo ka ni Jano, auntie. Napanda nagpasyar, kung nakuma. Aniya? Napanday di Bagyo? Wan, auntie. Kat amangan no agkasar na pa ijayan. Ito na ang araw natin. Hello friend, ayan yon. Nakadanon kayo dito Bagyo? Saan pa'y? Pasangat kami pa'y laang dito'y Nagilian Road. Oo, aganan kayo Amom, imawagak ta na pati nga ibagak. Ano dahi ta, friend? Kagap-gapo dito opisina ni Auntie Benigna. Sapsapulin na ka. Anya? Naamuan nan anak ka-leave ka. Nagdamag kanyak no sa dino tinapanam. Kat inyangaw ko ang naghaaniman kayo kanidya, no?
Anya? Uy, ikaw ka. Kat, anyat ko na. Ay, napamulagat ni Andi. Ay, sus. No, anya na ditan ngayong bagbagang man. Kay amatap ng sumartingan. Naibagak pa'y kit di kasano akayat mo ti may sa drug addict. Kan imbagak pa'y kan kwa na. Anya ti kay kayat na. Ti agsag maka iti drug addict? Wano iti pulis? Uy, ibagam ti kastang, friend. Yes, friend. Ay, masuro na kami. Awan mat makita ka problema ka ninjano. Ngam day jacket din na drug addict, kan illegal drug dealer, di yabog na kan ka. Sige nga, Rod, Ella. Bye. At nga timbagan ni Ella ken ni mamam? Mapanta ka no aghani mo ni Bagyo? Wen ka no. Tapno maminggan ni mama amang idul-dul-dul iti dayjay a Bert Magno amay sa wanted. Sa bagay Asidagtan. Ay, unggag pa so. Isu da ito yung tiarisan. Oh, edi po mo ti aircon. Talo katak ti tawa. Kaya't kuman ti lumang-ab iti presko nga angin. Sige nga Rod. Edi kasta, marik nam ti lamis ti poloy na. Boss. Uminom ka lang, Banjo. Itsan kang agsasaw. Tanapudot ti ulok. Awan, boss. Ligado. Tagay ko amin dito. Agsag ka na dahi jay atin yung titugali. Dakkelan ti atraso na. Iti grupo ng runa kanyak. Bagayo lang kanya, boss. Nayata ramidan mi. Kabalan nyo at imbugan dahi atin yung ti. Awan, boss. Nalasatag to ba iti panakirangit tayo kadakwaday di. Ured doa kami langan kinimanding. Among Banjo, saan ko akayat ti pasaw? Awan, boss. Kas nakunak. Nalasatan mi pa'y dadya arangat. Padasan da kami akin manding. Tamagi tayo. Boss. Saan aday tati umuna paramid ko kada kayo? Ano, boss? Kidnapin nyo ni Irish. Di arar mo yung anak tibak ng boss. Uwan, Banjo. Tanoadan kada tayo ni Iris. Kidawak ani dyanong timangis palkin kuana. Wow, may da boss, may da blaro. Di tanto napatayan tayo ni tingin ti Jano Tugadi. Saan ka di amayat a plano, Banjo? Girl, I need you. I need your love. Dahito iti may sa kadagiti kapintasan na hotel. Kan at iti sintro ti syudad. Oh, okay. Dito itan nga check-in. O sige. Awagak no madamdaman ni Judge Rigos. Apay, Han. Talaga ka di nga ramidan tan tinaybagam? Yes, Han. Apay, saan mo kayat? Napartak sakit di dagiti paspasama ka. Sa nabali, nabaliwan tanto iti simbaan. Talaga kaya't mo ti makasigurado na? Siyempre. Saan ko kayat nga dapat makaagaw kan ka? Asino kumamot ti mangagaw kanya? Ni Adik. Ano yan? Sige, mabit lang ha. Ag-check-in takit din. Tapno makainan natang ten. Ni Mama, iso da ito yung mawawag. Ada iti panyo ni Chano. Makamuditan. Sungbatak ti awag ni Mama. Hello, Mama? Sa dino ti ayan po?
Pudno ka diya si murot ka ni di mamirmiraw ta pulis. Saan ako ngaglibak, Mama? Wen, kitada kami dito'y Bagyo. Ha, talaga asukir ka man niya. Lading itak, Mama, nasukiran kayo. Ha, sige, indo nagsubli kayo ang sarita tanto. Anya ti pagsaritaan tayo, Mama. Dito ito, ngay bagak. Sige, Mama. No day tati ko nayo. Agong ungot ka rin ni mamam, Han? Saan mo't kit di? Ngam formal ti panagsauna. Anya ka no ti pagsaritaan niyo? Jack amo, Sa nabali, uray ka tagkasatan iti Judge intong bigat. Nakasarita ko ni Judge Rigos. Sige. Sa bagay, uray santa pa'y ngagkasar. Saan nata ang mapagin na dayo ti uray asino man. Malaksid kan patay. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I hold you in my loving arms where you belong. Nakasagana kayon, Banjo. Rugyan yun apali iwan ni Iris. Isurok ti balayda. Kan opisina apagtatrabawan na. Awan, boss. Oray niyang oras. Sigurado nyo nga agbaligi kayo, Banjo. Kat awan bulilyaso na. Awan, boss. Wan. Sige. Kat adtoy ti budget yo. 10,000 data. Oh, wow. Nayunak kan triple data. No agbaligi kayo. Mariglados. Ay, nagbanglupay ti kwartayo, boss. Awan pa dikot, boss. Rugyan min kan manting. Itatag miking ka ni Iris. Girl, I need you. I need your love. My heart. Nakasagana kayon, Banjo. Rugyan yun apali iwan ni Iris. Isurok ti balayda. Kan opisina pagtrabawan na. Awan, boss. Oray niyang oras. Nakasakana kami. Sigurado nyo agbaligi kayo, Banjo. Kan awan bulilyaso na. Awan, boss. Wan. Awan. Sige. Kat adtoy ti budget yo. Oh. 10,000 data. Oh. Nayunak kan triple data. No agbaligi kayo. Hariglados. Nagbanglupay ti kwartayo, boss. Awan pa dikot. Rugyan min kan manding. Idatag miking ka ni Iris, boss. Boss. Ulita. Saan ko akayat amapay kayo? Kat numabulilyaso kayo. Sandak na iramraman. Nalawak. Nalawag, boss. Nalawag ng ka, boss. Awan pa dikot. Sige. Uminom ka bay. Ado ti mainom kan mapulutan. Udnoan na lamin pa'y lang dito'y Bagyo, No pa'y kunada nga adon tinagbalbaliwan ti klima. Gapot ka basitin dagiti kayo a pine tree. Ket nasukatanan itinagado a pasdag. Puno day tahan. Isu amayat latatag pag napag na dito'y iti ura rabi eh. Parigat mo aparik na ti bandog mo. Wen nga rod. Iti kasta. Masapol amarik ng tilamin kilami iti klima dito'y. Kan mako na nga imay ka dito'y Bagyo. Wen nga rod. Tiano, sa dino pa'y timabali na pagpasyaran dito'y no kastoy arabi. Mapantay diya Harrisonan. Mapantag wag. Iti ukay ako nada? Uwin. Pasig nga imported dagiti magatang ijay. Kan nalalakapay. Kan napimpintas manen numanusam dagpili. Wen ngam, inton maminsanan. Mariknak pa'y lang tiketang ko nagbiyahe. Okay. At pag napagnata pa nga ron ijay Bornham. Talpasan na, mapantan iti hotel.
nakasave iti cellphone mo dayta kanta? Wan, magus-gusto ak ngamin. Lahat ng sandali. Kas mo na imbaga, asa lahat ng sandali at laki ti sibay mo. Naku namon. Angam, amo matinani. Amo matin ti trabaho. At nyaman na ka nito, no kasapulan dak. Saan ka makapagkitkid? Uray saan kumapay arumbang apanawan ka? Maawatak dayta. Tamok mo ti nature ti trabaho. Agyaman ak no kastahan eh. Ado ti sana makaawat iti trabaho mi. Wano pagribengan mi a pulis, kasta mo tiniti armada. Awan parikot, tas ipod pa'y amok mo ti nature ti trabaho. I love you so much, Han. Man nakaawat ka launay. I love you too, Han. Katagan-anad ka kuma. Saan ko akaya tapanawan na? Taipatay ko lakit di. Yes. Kasi ti dayta akanta. At ang dati ayan ayat ta. Imda nga ma. Sa lahat ng sandali. Kaya't ko, adda kalatta iti sidong ko. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo. Napano ni Judge kinti na yaban na awit ni Siti Kasarta. Iso na kanong matitimakam mo amang isubmit iti statistics office. Nagteras na kiti paspasama. Sa bali laeng adam-am mo niya. Wan nga rod. Awan mo't parikot. Tadatan iti husto nga edad. Ita, agasawatan. Makigtot lakit din ni Ella. Iti ka nito amaamuan na apod no gayam tinyang haunakan mama. Sigurado na ita ah. Oh, yan nga rod. Papanantan no aggaputa diti restaurant. Si Kaman, agpasyar ka pa'y? Awan na. Sa tanto agsubli iti hotel. Sa di nung harot ti kahit mapagpasyaran ta? Kadagiti napipintas kan famous tourist spot dito ya. Sige. Unain ta ijay Philippine Military Academy. Kalpasan na, ijay mansion ken Mines View. Ken sa dino tayan, ijay kadakilan na 10 commandment tablet in the world. Wanani. Madagas na natin ti Lourdes Grotto nga. Wen, sige, agbayad ta nga ro din tamapankan. Girl, I need you. I need your Iso da ito iti Guinness World of Record holder iti tallest ken commandment tablet iti si Pubukalalubong. Oh, nagdakkel nga agbayso. Wenhan, iso mateta ti Diplomat Hotel. Ngem, naabandon, iti nalpas ti earthquake iti 1990. Saan aya nga isudayta ti ibagbagada a haunted hotel? Iso ti istorya. Ngamin, malaksid ang nagyanan na kiti papadi agang ganaet. Naggarison kanupay idi dagiti hapon. Kan, ado ti pinadeda dita. Ala, nakabutbutan. Iso ti damag idi. Ado nga ron a pelikula ti na shooting dita nang ron nakadagiti horror. Kasta ka di? Sige. Umay ka. Agkararagtang mo na dita. Sa atan mapanita old diplomat. Han, saan nga ta nakabutbutang dita? Kasano ko man nakabutbuteng kit aldawmet. Nadaman siguro dagiti aningaas kit rabi siguro magparik na. Oh? Sige. Mapanta nag-prayer sa tagpasyarmanan. Mabitlangan. Asino daytahan? Ni Hepe. Wait lang. Hello, Chief. Out of town na, Chief.
Adda kami dito Bagyo, Chief. When, sir? When? Copy, sir. Sige, sir. Bye. Han, Paya kita nakitikas ta. ada emergency operations mi. Kayat ni Chief. Siyak ti mga daulo tinakunang operations kontra iti grupo ni Bert Magno. Anya? Sorry, Han. Saan ta na makapasyar pa eh? Okay. Maawatan ka. Are you okay, Han? Yes. Are you sure? Yes, maawatak. Oray kat adupay mo ti aldaw pa nagpasyarta. Sinalbag. Aging gaita. Awan pa'y napinta sa maipadamag mo kanyak banjo. Awan sa mo diti balay na, boss. Wan. Malagip kon. Pimanaw gamit ti balay da. Ngamiti trabaho na. Mapan kayo agpaliiw. Sa dino tayo opisina na, boss. Dumngag ka ta ibagak. Ijay kayo agpaliiw. Uwan, boss. Sige, iba kayo na sa dino tayo mapanggabi. Sige. Dumngag ka ana imbag banjo. Honey, are you okay? Saan ka matimtima ka? Amok, nabitin ti pa nagpasyarta. Di nagpakadanagan, Han. Maawatak. Call of duty dayta. Can duty first. Are you sure? Yes. Sa bali ti pampanunutan. Oh, anya na ita? Ti maiwayat nga operations yo. Kasanon no, agsango kayo ka ni Bert. Awan mabalin, honey. No saan asumoko? Mapilitan kami ang mga rabid iti maudi a pamusposan. Get him dead or alive. Honey, Saan kumat ka mabalin nga itayalat ng tibagikan ko, na? Naskin asalak nibak tibagikan. aganad ka kuma. Natural, honey. Nang runa, kat kakaskasar ken awan pilot junior ko. Anya? Niela, umawawag. Sige. So, ang batang maroon tigayin mo. Sigurado, agdamag maninday tayo. Sigurado, Hello, friend. Kumusta kayon? Okay lang, friend. We're going home. What? Damo pa ilangal daw yun dita. Aguri ka. Anya di parikot. Call of Duty ni Jano. Kaya't masawan. Kunak man na makalawas ti bakasyon na. When friend, ada awag ti hepe na. Ada kan operation da? Kontra kan ni Bert Magno. Kaya't ti hepe da. Nga iso ti mangida ulo iti operations da. Anya? Asus, bitin ti bakasyon nyo. Saan kayo ang nakapasyar? Nakapasyar kami matbasit. Ay, KJ nga rod. Medyo, okay lang, friend. Ita, amomon. Amomon ti biyag ti pulis, ti kayat ko asawan. When friend, kat saan nagbabawi. Okay. Wan gayam, ada ibagak no madamdama. Kan dagasagla ang dagiti kawes kan arwaten, kasta magtang dagiti gamit kung adda dita. Apay, anyat problema? Awan, basta. Agin listoryatan to, enton makadanon kami dita. Oh, kasla, adda na isang sangayan nga istorya ang kanya ka. And I guess what?
Sana all. Ay, Pilya. Ano ka titi pang panunutam? Basta. Sige, urayan ka sumangpet. Girl, I need you. I need your love. Anya? Napan ka iti opisina da? Awan, boss. Nagdamag ang kanyay. Imbaga kakasinsin ko ang nagkapoy niya probinsya. Kasta? Nakalip ka na, boss. Anya? Sungawan nila. Makalawas ka nung awan, boss. Napanan na. Panakunap, boss. Nagkuyog na kantingyan dito ka di. Sige. Iti balay da dyan ti pangpaliiwan nyo. Awan, boss. Saan dito ka din tibalay na? Tamapan kami niya eh. Sige. Dumngag ka ta ibagak. Nusad dino ti balay da. Malas ti amin na malas. Kadwa nga ta ni Irish dahi a pulis patula. Wendo. Pudno si muruton kinito gadi na Iris. Sana mabalin. Siyak ti rumbang apagtinagan ni Iris. Hawan sa bali ang makaikot kin ko na. No saan asyak lang. Awag ni Banjo di. Saan nga iso ti umawawag? Ni boss. Hello, boss. Sige, boss. Wan, boss. Agsasabat tayo nga road ijay hideout. Bye. Disturbumot ni boss. Unya nga ta tinapatag nga ibaga na kada kami. Nagkuyog ta Iris kan Tiano ang mamirmiraot anapan iti pagyo. Siguro, awanan mabalin ko no di mga awat siguro iti amin. Asaan na maliklikan wano isot gasat na. Tiag tinag iti may sa polis. Sino ti umawag iti cellphone ko? Ni Bert. Hello? Mambinig na. At dala ko madamagag. Anya dayta? Saan ka di pa si mangpat ni Iris di na balayo? Saan pa'y? Ngabin, napanday di bagyo ken ni Tiano. Anya. Sinalbag. Sorry, Bert. Siguro, nasaysayat no sardengamon ti anak ko. Anya. Panagkunag. Saan ta na malakdan dagiti dua? Amok nga da napasama kadakwada, bayat ti kadtada iti pagyo. Saan na mabalin? Awan sa bali makaikot wino pagtinagan ni Iris. Saan lang asyak? Anya? Awagak na Iris. Ganito gadi. Patayot tayo jay atim mo nyo. Bertie ho. Awatem ko man adi kay agkagasat. Sana mabalin, ma'am. Kit mabit man lang. Apay akas tamot ang tibagbagayo. Pimanaw dito balay ni Irish. Gaputay pilit ko asi katikayat ko. Pinanawan na kapoy ti dayta. Kat naamiris ko nga uray anyat araramida. Saan ko ita mapagsina? Anya. Kat saan ko akayat ngagnanayon amapukaw ti anak ko iti sidong ko, Bert. Naamiris ko, abakit akon. Katawan sa bali ang mga tingay kan mang tarabay kanyak, no saan ati anak ko. Nakasangpitan, hani. At datan iti sangot ti balay daela. Nasapat ang nakadanon. Tanasapat amat ang nagapoy di bagyo. Ay kat bumabata pa yan. Talaot dagiti gamit ko. Sige.
Sumarunoak, awagak biit ni Hepe. Ibagak nga ako din siyudad. O sige nga, Rod. Ada ni Ella dita. Tawan sa ret ni ita asante. Okay. Sakton ti mga bit ka nagdibagay ta. O sige nga, Rod. Okay, honey. Mabit lahing. Awagak ni Hepe. Anya? Kaya't mo asawan, yawid na ka ni Jano? Yes. For your information, siya ko ni Mrs. Iris Cruz Tugate. Really? Wow! Wen, amo, dilahan kalman. Nagkasar kami itininong na adjads. Di pimod no ti angaw ko kani Auntie Benigna. Nag-honeymoon kayo, di Bagyo. Doon niya lang amin timbagbagam kan ni Mama. Kata niya nga, Rod. Okay lang kan ka, tekas biyag mo? I mean, inton agasawa kayon. Sana amay pamay sa ti oras takan ka? Taka inagaw mo ti trabaho na, kas pulis? Kan sa bali day ta trabaho na propesyon. Yes naman. Saan na ka nagpakasar ken kuana? No saan ko amaaklon amin ti maipapan ken kuana? Kinatao na, ken propesyon na. Girl, I need you. I need your love. We shared together, kept that love alive. I can't. Amon, dilaan kalman. Nagkasar kami itininong na adjads. Di pimod no ti angaw ko kanya Auntie Benigna? Nag-honeymoon kayo, di Bagyo? Noon niya lang amin timbagbagam kan ni Mama. Kataan niya nga, Rod. Oh, okay lang kan kadikas biyag mo. I mean, ito na agasawa kayon. Saan na amay pamay sa ti oras na kan ka? Takainagaw mo ti trabaho na kas pulis. Kan, sa bali dita trabaho no propesyon. Yes naman. Saan ka nagpakasar ken kuana? No saan ko amaklon amin ti maipapan ken kuana? Kinatao ken propesyon na. Nay, anya ti kayat rasawan da ito anak. Unak man no makalawas ti bakasyon mo kan. Nay. Kadwa mo ito ni Iris. Tatang, dito yan nga agnaid ni Iris. Anya? Wan, agasawa kami kini Iris. Wan, tatang, nagkasal kami di Bagyo. Ni Judge Ricos tinagkasal ka na kami. Agbano tatang? Alakit kasyan na katidyosan ako. Di yun namlamaan na ito'y tatang. Wan nga. Tapno awarin makapagsina ka na kami, ngagpapan kini mama na tatang. Uwan tatang, saan kayo madanagan? Awanan ti problema. Tagpada kami kan ni Jano, nga adan iti husto nga edad. Ken, sumarunon tumot ti kasal iti simbaan. Alakit, anya pa nga iti. Makunak iti na ita. Uwanan. Sige tatang, agpalisak, agreporta ka dagos. Uwan kang paso. Kunak man no nakabakasyon ka anak ko. Adda ngamin awag ni Hepe tatang. Ada operasyon mi. Kontra ka nagiti illegal drug dealers. Kanya? Kaya't ni Hepe, siyak ti mangida ulo tinakunang operasyon. Kasta ka day. Ay anak ko aganad ka. San maliplipatan ti agkararag iti Diyos. Iso ti pagkidawam iti protection ha. Anya ka rin boss? Nalawag ti order ni boss kada tayo. Ti mang-escort iti shipment ang maikarga iti truck ti fish dealer. Ewan boss. Ada iti lansad dagiti banyera dagiti epektos. Oray da magsitar ka na tayo boss. Awan to ti mamonda. Alangan mo ta sa kaisahan da chikabon dagiti banyera. Kasta nga rod. Kutno agpilit da. Banatan adagos ida. Saan tayo pagplastaran ida? Yawan boss. Nakasagana na kiti kakadwa tayo.
Da kami tagyan iti likod. Da kayo mat iti sango. Pagbaatan tayo ti truck. Awan mo sa reglado. Medyo distansyaan tayo ti truck. Tapno saan da nga gatap. Mano sa mga tamit lang di kinapanglaw may anak. Amo kasan ka anarwa mi di kastoy kinano mo apa nagbiag. Awan parikot tatang. Maanusak. Tinapatay. Kadenak ti ay kaklaunay. Ken mang tadragsa. Kired ken inspirasyon iti biag ko. Daya wag launa iti kinapudno yo iti tunggal maysa. Saan ko anam namaan nakabaalam ken nakasagana ka amang ilaban iti relasyon yo iti anak ko. Inayat ko ni Jano nga awan limitasyon na tatang. Ken saan ati sanikwa wenno adaken kwa na tinagrukuda. Isot na karik na ak iti ayat. Iso nga oray asino ti manglapwet kada kami. Nakasagana ak amang ilaban. Nga oray bukod ko nga ina sinupring ko. Hangam, kasanon nul aksident na ka nga anak gapoy ti daita. Nakasagana ak tatang. Saan ko nga almanen ti tawid kadakwada. Taamang anapat pateg ti asawa. Ngam iti anyaman a kinabaknang dito'y rabaw ti daga. Aniya na nagsinaw di panagayat mo kinidyano. Wen tatang, tinapateg, adda akanayon iti biag ko. Ngam kabalam nga awatan ti kasasaan na wino profesyon na. Wen tatang, maawatak. Saan aday tatilapad iti ayan-ayat mi? Kasi ta, imbis kumana ka bakasyon kayo. Maawatak tatang, awak ti serbisyo dayta. Man nakawat kalaunay. Kiti kararag ko ti matakinayon arag sakyo adwa. Girl, I need you. I need your love. Kasano nga ron? Saan ka pa asumrek? Saan pa'y ibusik ti leave ko. Ado ti kahit kong haramidan dito'y balay. Talaga ang married woman ka? Wen, Ella. Ket amangan nagikatakto pa yan iti trabaho. Tapno maipamaysak ti akem ko kasasawa. Wow ha? Wen, friend. Awan ti parikot iti sweldo ni Jano. Sa bagay, opisyal ni Jano. Mas priority ti pagrebengak kas asawa. Ngam ti awati ka sweldo. Kasano? Amo ka din ni mamam ti panakiasawa mo kini Jano? Saan pa'y friend? Ngam siguro. Mapan kami inton malpas ti mission ni Jano. Okay. Imawag iti kada kami ija bagyo. Ket kunana. Kaya't nakanwa ka sarita. Di mapan kayo Amok, friend. Nagbaliw siguro meten. Ta naamuan nan ti kinasiasino ni Bert. Wen, may san a wanted ni Bert. Amok ka, kinapudno na. Isuda ti subject ti mission dagsyano ita. Kasta? Wen, ket adadanak ko. May sapay dita arigat ti may sang asawa ti pulis wano soldado. Takas lang umas asibaya ka na ti pagkat kadakwada. No pay, dakkel ti panagtalag ko iti Diyos, friend. Amok, ken namnamaag asalwadan na ti asawa, tanadalos ti panggap na ngagserbi. Kalkalpas ti meeting mi kada hepe ken direktor iti ahensya, kagigim iti illegal drugs concern han. Ket kaano ti operasyon niyo, Han? Ito grabe Isong agtalinaidak pa lang dito opisina. Ay, agan-anad ka kuma. Saan ka ngagdanag, hani? Pagkalma ang patirik na. Ken, irwam mo kumamatin ti bagim. Wen, amok mo takas to iti taray ti biyag ta. Sana bale. Nagkarida hepe. Ano malpas na ito ang misyon mi? Agbakasyon na ka talaga.
Ket planok ang mapantay di Boracay. Ah? Nagsaya atin? Uwen, honey. Kayat ko, madaan ta adago si ti anak. Ket lalaki ko ma. Tapno adamang tawid itinagan ko. Anya? Sige, honey, ha? Ulitek, di napakadanagan. Amok at rabayan nak ti Diyos. Ni, mapay nga tang awag ni Banjo. Hello, Banjo. Good news, boss. Sigurado ka good news? Tuan, boss. At na yun na what news. Anya da ita. Di nakman bit-bitinan loko. Unang ti good news, boss. At dan, si Mang Batan ni tingin dito ka ni. Anya? Si Mang Petdan? Adda kadwa na? Uwan, boss. Si Mang Batan. Sino? Ni Iris, boss. Kat ano daw ita? Kaslaga sawa dapat tan, boss. Anya? Nakaawag ka man, Bert. At nalang kaya't ko apangkan kada kayo, ma'am. Anya day ta, iho? Namuak kasi mang puton da Jano kan Iris. Kat nagtaros na iti balay ni Jano. Anya? Apay, nagasawa na ka din na talaga. Saan ko nga mo? Saan ko pa nakasarita ti anak ko? Awagan niyo ko, ma. Kat pangkan nyo nupod no ti atap ko. Sige. Maamuak ko, ma. Ngam no agasawa daan. Saan mo kumaidan ariribukan pa, iho? Anyasan. Ad-adakit di ariribuka kita. Kat umuna nga aramidak. Patayin mi ni Jano. Ipariknak iti anak yo. Anag bigtot iti ng pili kini Jano wino iti pulis. Anya? Oh, pangasim, siya kung ti makisarsarita kan ka, Bert, iho. Lading itak. Yung nasakit tinakam ko. Nga agtinag iti sa bali na Iris. Ay ayatak ti anak yo. Kat saan ko nga ipalubos asa bali ti pagtungpala na. Anya? Adan sa nalipatan ngayong baga ni Chano Ay, kaya mama. Oh. Hello, mama. Iris, iha, kumusta kan? Adda kayo pa lang di tabagyo kan ni Chano? Saanin, mama? Simmangpet kami itayag sapa. Kasta ka di. Kat sa tinugarot ayan mo ita. Adda kay di balay daela. Lading itak, mama. Ngam ada akon iti balay ta Chano. Aniya, agkayat mo saman. Nakitaray kan ko, anak. Saan, mama? Agasawa kamin. Sorry, mama. Ngam nagkasar kami ni Jabagyo. Aniya? Nagkasar kami iti ninong na adjans. Ngam di kayo matanagan, mama. Agkasar kaming tumatlaang iti simbaan. Kasta ka di. Sorry, mama. Naaramid ko da ito eh. Tadyak kaya't ngagsina kami kan Chano. Okay. Maawatan ka, iha. Agan-anad kayo, ha? Mama? Dagas ti panggap ni Bert kada kayo. Anya? Mabalin ka di nga umay kayo dito balay. Kwa, mama. Saan kang hagtanag? Saan ko nalagtan ti ayan-ayat yung kinlidyano? Tamok nga, ayat-ayat. Mama, agiamanak. Maragsakan na kunay. Tamaawat yung matlaangan ni Chano. Girl, I need you. I need your love.
Partak ti garaw. Sakbay ang makita na tayo dagiti pulis. Huwag boss. Boss. Kaya karon na kiti banyera iti truck. Sige, mapantayon. Saan tayo nga agdadali ti oras? Mapatay, boss. Kakano, mapatayan. Boss. Pulis! Sinalbag. Anya ti. Dagiti almasyo. Paputukan nyo ada ko sita. Balat kakano! Saan kayo na lumaban? Sumuko kayo langan! Boss, trapin din tayo. Anya, sumuko! Itinagan tilintag! Sumuko kayon! Sige, kiti kakadwa! Sangun ida! Saan tayo ngay palubos ang maalat at epektaos? Men! Saan tayo asab dengan ida? Di tayo ipalubos nga na makalibas ka na kwada! Sige! Paano kakadwa? Ako tinataya na pagtuga na kakaswa tayo. Bert Magno? Makira na tayo lata! Malungsog tayo mo lagi sa pagpaludan na sumuko tayo! Lukas ta, di rumbong ang makalibas. Agkaradapak kan sumalikaw-kawa ka. Salbag! Manmanu kami na nabate. Nas ka na makalibasak. Anda ka na pagtuga! Sumuko kami! Ni Banjo. Sumuko kami! Sinalbag ka Banjo. Men! Ceasefire! Aglibasak. May itim kak dayay. Saan mo nagandatin taglibas, Bert Magno? Tugati. Itinagan tilintag! Sumuko kayon! Patayon ka tugati! Ah! Bukwak lang ni Iris. Tama. Saan? Ang yaman nagtadagan kanawata ka sa napasamag kan kahan. Amo ka tinirabay na ktiapuhan. Saan ka nagsangit? Kumusta nga rudan dagiti nakarangat yo, anak? Ada sa magmamano asin mo ko kadakwada tatang. At damat na sugatan. Kasta ka day. At dapat na tamgisan kadagit kakaduami iti operatiba. Kat ni Bert, Han. Natayin. Winarni nga kasumukon. Ngem idinamuan na asyak ti leader dagiti operatiba. Makipin na tayo ti kayat na. Ngem sa anak a pinaunaan. Kasta ti pagtungpalan dagiti dakes ti aramid na. Mama! Agyaman nagtimbay kayon. Saan ko kabailan tiyag may sa iya? Agmano akman. Ma'am, mama. Kasya nagati Diyos, Jano, iho. Pakawanan na kumano kasta unay iti akurakan ka. Awanan ka niyak tayo dyan, mama. Daimbag langan tasan ang naglawaan ni Irish kan ni Bert. Saan ko mat nga ipalubos, mama? Oray siyak, Mama. Matayak pa imot nga muna. Sakbay ang mapasamak ti kayat yung. Wen, napanag nakaktikinapod nuyo iti tunggal maysa. Wen, Mama. Takatukad ti biyag ko ti panagayat ko kan ni Jano. Kasta akmat, mama. Dasakit lat na tinakam ko. Tanagkasar kayo at saka mo. Sorry, Mama. Agam, sana mabalin adi kay agkasar iti simpaan. Mama? Isagaan may kumapay. Ayawa na ti adorason. Siyak ti makamo iti amin ang mabusbos. Anya? Girl, I need you. I need your love. Ditan papagayam, tinaghibusan, ti seryeta yung itaalawas,